itasimama maovu ya kitawala. Ni atongoria ngwatanĩro ya Azimio matongoretio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka na atongoria angĩ arĩa mekinyĩtie mwena wa High Rise Kĩbĩra gũkũ Nairobi makimenereria gũthario kwa nyũmba cia aikari mwena ũcio nĩguo kũhe mweke waki wa nyũmba cia raithi. Niwaambie hivi, yule mheshimiwa Kalonzo amesema hakuna siku ingine tutakubali watu wabomolewe bila kujua wanaelewa kesho wapi. Tunataka uendeshwe, kila mtu apate nyumba kwa njia ya haki, lakini msibomolee mtu ama mhamishe mtu hapa Kibra bila kujua anaenda wapi. Tuko pamoja? Maugite nyumba iria cirathiĩ na mbere gwakwo mwena ũcio ciambe cirĩke na cikorwo cikĩheo aikari a itũra rĩa Soweto mbere ya thirikari ĩtacũkĩtie ikinya rĩa kũmomora nyumba ici, makiuga nĩ marĩkĩtie gwĩkinyia igoti-inĩ na kũrũgamia ũmomori ũyũ rĩu makĩũria thirikari kwaga kwagarara itua rĩrĩ. So tunavyozungumza tuko na court order. Tunataka Ruto na wizara ambayo inahusika wafuate maagizo ya mahakama kusema hakuna mwananchi atabomolewa nyumba kabla kula kuona wale vile wanaweka wale ambao wamejengewa. Mbili iliyopita mahakama imetoa order ya kwamba watu wa hapa wasibomolewe. Na leo tuko hapa kuambia serikali ya William Ruto sababu ni serikali haiheshimu court orders. Nimamenereirie thirikari makiuga arĩa othe mamomoreirwo nyũmba ciao kuma matũra matiganĩte ma gũkũ mũciĩ wa Nairobi matirĩ maheo ũikaro ona thengia wa nyũmba ciao kũmomorwo na thirikari ĩkĩranĩra kũmateithĩrĩria. Kuna mwananchi atabomolewa nyumba kabla kula kuona wale vile wanaweka wale ambao wamejengewa. Bila kumaliza zile manyumba wapi ambao wale ilisaba hapa na Soweto mseme hakuna ubomoaji hata kidogo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ikua wa Boshi.